Za razliku od svih, mi smo jedini bili u stanju da priznamo naše greške. Mi smo jedini bili u stanju da podnesemo žrtvu. Mi smo jedini rizikovali toliko da niko nije mogao da se uporedi sa nama. I zato što smo priznavali greške, i zato što smo ulazili u rizike, i zato što smo preuzimali na sebe odgovornost za ostvarenje ogromnih ciljeva, velikih istorijskih ciljeva. Nijedna politička grupacija nije imala takve ljudske žrtve. Podsjetimo se i Zorana, a ja sam uveren da i Neša bio jedna velika žrtva ogromnih rizika i ogromne odgovornosti. I njegov organizam nije izdržao.